La kodi politics me bolo ni. Wa miro ugikoro iloba Acholi. La kodi politics muni me bolo me ke la poka ikin dano iloba Acholi ni. Wan pe wa miro. Dok wati wa waju kamaleng ni umiro gikoro. Politics ene me apoka enu ni Bosmic Otim ye tika kelo ne. Ene tika leading, ene tika kelo kit politics buku me bolo me apoka. Dago mo ke ken ma ke nyomo ya Acholi, kono dago tie Muganda, kono tie Nyankole, kono tie Muchiga, kono tie Mutoro, tiki tuero, mechung, ya Acholi, chalo woman MP, unyo position me leadership mo ke ken, ya Acholi. Pien wan machala Acholi wangeo kama leng ni, dago ka don nyomo ko gala cho moni, dong dugu gange. Eno wego mon ka chel ki mege wa yamma ki nyomo giro ni. Dong ki moyo tu cho gigena ga wogi wa. Gi moyo ga wogi wa. Pien dong ki nyomo kenyu. Dong ti dana ma kenyu. So pi man apoka me bolo mau tim gi gen kiru donga to ku yago ne ni dana chalo Santa Okot gi umier dong peu chui ya loba Acholi. Ucha kera poka mungu ni megu Santa Okot tie Mutoro koro tie Munyoro koro I think Munyoro. So Santa Okot kera tie Munyoro balo ko. Do nyomo ge ya Acholi dong ti dago me ya Acholi do ti no ne chalu lady winner mo gi ke nga gini gun go nywalo ya Acholi kila cho Acholi wan weng wangeo mabe ni won wini ki lutiano muken ni weng tio okot obedo dan me pade e kwana parogali wan weng wangeo chidok apoka me bolo enuni kitika kelo ne pingo aneno kuda poka me bolo intika mete utim tika wajane ni la miengwa machalo abe Lilian peti Acholi in lok volo ene umeru gikoko Lilian abe ti Acholi ana chako ngeo abe Lilian mauno futkwano i soke jobulani uno futkwano i soke jobulani kido inge enu dong Oxford wan gwen ngeo ni abe tie anyera kitgum pingo da kumbedi dano chalu tim gi ki politicians mugu eni kitiga mirni dong ki pok dano ko ngad muni ka loyi ki kwi no dong loyi ngara loyi no dong loyi no dong luak gunero gen ikome so in nyeko ni moni ini chet kede chen unyo dige maja ko kakare me chung romo chi ini bin ki nyeko ni wek luak aye mogi pien abe Lilian ma chel tia nyera Acholi Mine bela Acholi weng waga abe Lilian ki gungwan weng wangeo wan yang ikar chawa cher weng ka tuku bu bagangi chidok chake nining me yin wajo ne ni abe Lilian peti Acholi chake nining en ngato ye kit logoba en me apoka mu me bolani ko ma chel abe bena unyomego ikit gum ki chware ma wangeo ni uchaya apeda wang ubero latien muchuini so abe Lilian ti dago ma unyomego ti dago muchuini ikit gum district ma unyomego ti kilutieno ma bejo maduanta ma unywalo ki ki apeda wang chidok apoka pa Bosmic uchake ki kwene pingo tika taone umiro ipok ngat mo muloe unyodong chagwak petika ye supporting en ker eri mierni chidong ende chakela poka kome nyude chakwa ne ni ngat ini pa Acholi kuris ti bola ke wit bola pa tim Bosmic uchet kere chen dago mo ki ken madong ki nyomo ya Acholi onywal lutien odong ti gang ini dong dago ma megwa ini mege wa mien wadong enu o mier wa mi war dong ikome yo weng dok tiki tuer ma roma chalo anyweli mukene me gang
Dong dako mo kiken kagi nyomo ko dong gang ti part of the family. She has all authority to do all the contributions in the family or in that clan. Roma ni dako kagi nyomo ko igang. Kan kitiga log kaka pedo ka twer waini yin ko ko kong ikar wa ko purmati log me kaka. Dako kagi nyomo ko dong igang ubibedo dako kaka. Ubibedo part of the family. Ubibedo part of the clan matwal. So apoka voda mun inni twal chen kong ma chel in Bosmic Otim ikare mawuru machalo uyet abili uto nyokwane urwen imboñ ngunu around 1986 ikare mamu 7 donyo kede iloch meru machalo Ariemo Joyce uchero unyome busoga. Ariemo Joyce unyome busoga unywalo lutino adek ma anangeyo kumgi weng. Achil tila mon i UPDF. Munu ini umigini ario kitie busoga. Pingo in eno mo ma umigini eni gubini bajer tian madunga ta ma anbena witnessing ke wa in tie ni mo merie mo migi ni en ni ko ni o mier ko odong ki ga ki lo ba chuli nyogo o ki ga jon rien pe ni gin pe ki tie chuli eni lo bodo ka jon rien pe go rien pe o rien mo o migi ni enu marie mo joisu chero nywal ko nywalo ki busoga ni kile so busoga ni indong ina nga madong initika tawne ni o mier rien dan chalo abe Lilian Giro dan chalo Beatrice gen dan chalo Mego Santa kwat gi don riem gi ko ki Acholi pego chung Acholi pego better representatives of leadership Acholi pingo in ko ndong pe chak riem ki o megini ni ko ki do megini eni ma mamani onywala oge ibusogani ngoge in riem gi ento imiero ni mamiguni do dek riem ne do imiere riem puken ni lok vodo enu mier gi ko Lok volo elone umiero giko ukeo mabene ke nywalo kong kilukeo iloba chuli dunga ta. En wana chuli petie ni elmo wariemo ukeo ni do oke gang. No, pe watimo. Ukeo bedu la tien megang. Ukeo pe kiriemo ke gang. Peti ka mo ya chuli unyo buk mo ite kwar pa chuli ma wajani ukeo mier kiriemo. No. Ukeo tie magudon igang pa chuli maduata. Neno, ukeo tie maduata ma wajulu gi Acholi mukendo kumberu dugu machalo tela. Acholi chipingo in machalo Bosmic Otim ga chil wun kiru donga uto. Umierde dongo chak pogo dano mukenego chalo Mego Santa okot gi. Unyoki abe Lilian gi mechako lok muguni jumukene pedo Acholi. Jumukene peti Acholi piu. Acholi do Acholi. Kangat mo ni miena ti Acholi. Nora put pa Acholi. Unyo ngat mo ni wana ti Acholi ento miena ti Muganda unyo munyankode. Dong pa Acholi. Bori mo chwer kwene. Kun ngat ini latien ini wana wa piro. Wana wa chuli gang kwan udon bot wa ti ba chala tien wa pingo inda ka ti tawne mir chakelu. Apoka mukume bolo. So Bosmic Otim in kong mapat ki put pe loke kom lutien padano nyong jomu kene ni kon git pe Acholi ko gitingo nyo giti ukeo iloba chuli ko chak loke pe mamegi ni kong mameru machalo Ariemo Joyce onywalo gi busogani lokom gi tet gewe ka ter ni ngai ci ana ya bibiana ter mabe pen an gera juya wechi ni an mungi mo ma an angene pek pen wano ke do chaw ngere we childhood eno we ko kair cha ma inu no itika temme ni umer chak lweni kera ki komani megariemu ker pengne Otim pe lwen ki bo pe ki Daniel Soka ba pe lwen ki Daniel Soka do meru pen ngeu mu ngeu wen kwidi mu ngeu mo budong pe ngeu kwidi wa ya dani wa kya nga ke wa dar megang wen pe de lwen ki Dan pe lwen ki Daniel Soka pen ngeu mu ngeu wen inung la tien gang nem chalu meru ini ye
Itamo ni uno tuero. So abi tero mungi kwiji yin machalo tim wot pariem. Petika moma arabi wero. Mungu kane. En jumu kene mukene kap ke miero mungu putim mukane. Magitamo no ne ngai unyo no ne yelogi. Ubien bora. Ati kere weng abedo ka wajo ki utim kare madua wa utim anta ati master kini barasta. Antik master kini pe era ta pien in wiu bi baleo. Acholi bi ngi kwiji ni woke Daniel Soka. So, lwen mwene ma ini ero eni giko tim giko. Pien eni me pura mila eni me pura ti sampo. Eni pura ti sampo ni detail la bi bino kere. Detail la bi bino kere. So, uchaka tien pe win dogi. Kaloki kom abe Lilian. Pa win dogi. Kaloki kom megusanta o kot. Pa win dogi. Kaloki kom lutela mugu magititi uti mategu. Chalo gel baru lanyangi. Magititi uti mategu makona nen. Iloba churi. Ludiru mugu magititi uti mategu. Dan chalo ken pipigi. Mautimo. Luagi development kumbelti chulu lutino. Makaro mia cheli kitgum district. Ikan kwan. Nini haya gena institution. Ento Bosmic inutim in. Maino ipor. Senior 6 so. Tien ke rio. Ni pip. Senior 4 ben porro. Ni pip. Primary ben porro. Ni pip. Ento emire bal. Reputation pangat muni matiki. Manuti. Doctorate of philosophy. Nyo doctorate of philosophy. Doctorate of philosophy. Ini tahu no ini yot. Wek kilung ini doktor ngat muni. Kwan ini tahu ni kwan me yot. Kawa karo senior 6 ngai kiri okulu. Kar senior 4 ngai kiri okulu. Uchaketin pe yelu tela maku karo maluak uyerogi. Ka in imir piem ketgi dogi by 2026. Pegi yelu tela maluak uyero. Foi rodobame poro gogu. Luani Daniel Soka, aka the Bad News System thing Jagwan. You can subscribe to my YouTube channel for more details and bitter truths that you have never heard before.